Okay mga kabibo, karon mag-challenge na sad mi. Maghatag og mga meaning sa mga acronym sa atong gobyerno. So, unsay isulting acronym sa atong question, mo'y among ansiran. Pauna na may answer. Di makatubag, hapakon, sample! Sample na yun, sa ulo ba? Nagdugan ba? Kana hapakon dayon, dapat i-plus. Isa na may. Yan, naramang gano'n. Maluwagang punishment. Go! Okay, question. Chad. Commission on Higher Education. Aplas. Ikaw top ra ka din pangutana sa mga kauban. Okay na. Kani sila dong. DOST. Okay. Department of Health. DOST. Ako. Apakah siya? Then aplas. Dili na po, bigas. Department of Timer. 1, 2, 3, 4, 5. Wala na eh. Luya mo dito. DOST. Dasin mo doon. Kato man ang Unsa meaning? Department of Science and Technology. Maulagi mo na ni gano'n ako. Sige. Sige. Ikaw lagi gano'n ako. Sige na, ready? Sige. LGU. Sige, kamo. Local government. Unit. Pwede mo mo zero, dili po. Local government. Kau ba no? Anak. Check. Unsa wala? Wala na ko kay. Siya may nakauna. Dili ako nang wala. Sige. Iya pak, na plus. Sina? Hinood. Hinood ni kamik-mik. Pantay ka pa paningumik. Nakol, snik-nik ka lo. Tininood. Bel, dili pala ka Bel, bright unta ka Bel. Sige. Sige. NSO. Kasi na kauna. Bato-bato-pick na lang. Bato-bato. Okay, kasi na. May pa. Bato, Bel. Daog man siya. Siya una. Siya una no? Basta daog. Isa to. Kuan. NSO. National social. Ilang good. 9. NSO? National Statistics. Okay. Black na ni black. Pwede na kami po yung answer. Dili. Pwede. Pwede na no, i-britso na lang po. Kinsay kahit Basta balon. Sige, bitso cancer magkabalo. Bitso cancer magkabalo. Bitso cancer magkabalo. Basta kauban ni. Basta kauban mo. Sige. Ini kayo. Sige, paminaw. Black kami sigulan na kuan. Bitso cancer ang. Bato-bato pis lang Japon mo. Bitso cancer. Dito kuan. Di kasi makadaog. Siya may una. Okay. Sige. Ito mo una cancer. Sige. Sec. Bato, pe. Security of Exchange Commission. Security of Exchange Commission. Otro asa. Security of Exchange Commission, SEC. Dili. Nay wrong. Nay gamay nga wrong. Sama na. Wala na, tabla may bunal. Ang ingon na ako. Wala naman. Securities and Exchange Commission. Imo security naman ya, securities man dire. Imo off. Grabe kayo. Spelling, grabe kayo. Wala, wrong spelling, wrong. Grabe. Sige. Securities. Sige na. Barangay Tanod manggugo. Sige. Alam mo ko nga, klaro kayo. Lang. Sige. Sige. Tawag lang ka mo dito. Sige. PNP. Siya? Kami oy. Siya. Siya iba ka na kasi nakaw na.
Pwede dali kong answer. Ah. Philippine National Police. Ah. Oy, naka-answer. Sige. Wala. Ina. Ah. Kung sabo man na. Bakit ganito yung answer? Kuan, ingon si Kuan. Okay. Di, siya may nakaana. Una. Kung na yung mag-ana. Siya mo ikaingon na yan. Kita ikaw na. Dapig na ko ning duha. Sige. Okay. BFP. Ah! Bureau of Fire Protection. Di habang tayo. Dog. Wow! Balance yun nila eh. Balance yun nila eh. Labi lama. Ang part Okay. answer mo kay siguro kay. Sige. Ikaw may rugay kayo. Sakto na Sige. Sige. BIR. Kapag dili kay kauban mo ni. Juan. Bureau. Ay, BIR. Ah. Ay, jaba. Wala na, Of Internal Revenue. Taymiri ninyo kung kinsay kuan. Oh, counting na yun, no? Tama. 10 seconds. Kamu rin, counting. Ah. Wala din cancer. Naluya, dapat Okay. mati mo lang ko kasi. Sige. Kaya mong kayo mong kawan no di. Sige. Sige. Ayan na. Sige. Timer. Comelec. Suswati ko. Sige. Taymiri Sige. ninyo. Taymiri ninyo. Counting eh. Huwag ka tingin na. Three. Kami mo ay mag-counting. Comelec. Absent balik ko ana dai. Ano ko kauban? Ako, Commission on Election. Ako na put. Commission on Election. Wala absent. Pulo. Sunod. Pero di huwag kang uban. Sige, sayon na. Na sayo na daw. Answer. Sige. EO. Oh. Sibule. Kolole. EO. Naman yung commission. Electric Office. Office of International. Timer. 1. 2, 3, Four. kauban, Kabang office. 6, Sabangig answer mong kauban. apel mong countdown noon. Design, tabang ko na una, apel mong countdown. 1. EO. Ah. Ako. Ah. Bias yun yung mga kauban mo isa. Bugo ko. Bugo. EO. 1. Tabang na to. 3. Mas Good. Executive. Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Executive order. Sagad EO. Commercial na. Executive Optical. Ay, optical. Commercial. Ha? EO. Ay, optical. EO nga. Love your eyes. EO Executive Optical. Love your eyes. Mo ba EO? Love your eyes. Alam ka dyan. Lagi ka salamin. Oh. Sunod. Answer ka ba? Lagi ako kabalwa kay. Bahala na ako nga eh. Ako balawa. Top 10 man ta sa eskwelahan ko sa una. Tapat na nila. Top 10 beko. Okay. Sa yun daw yung lisod. MO. Oh. Mutual understanding. Nabade imo. Katong kuwan sa mutay basura ba? Imo man to. Okay. Oh. Okay. Mama, unsa man to? Dito. Makabeta imo. Swimo to. Monkey uli na imo. Bisamis Occidental oy imo. Dito. Misok. Misok. Ala. Kinsa naman? Answer. Wala ko answer. Wala. Answer. Ano dapat na? Understanding. Memorandum order. Tay. Lisod man. Kunang mga department ba? NCR. Oh! NCR, National Capital Region. Kumport ko, manggod. Attack drawing loy. CR ka to. Kumport ko. Dapat dapat binabi na tarunga.
Wow, mereka Mickey Mouse. Jana, Okay. lagi purmang ko ba? Jana. Sige. Kalau Mickey Mouse ba? Hindi na magsawa. Jana, totoo na. Bungutan. Sige. Pau. Pau. Ada. Kuan. Pau man ako. Pau. Pau. Daman. Sa ko ba? Abogado man ang papa. Jaro ka Pau. One. Pilipino turute. No. Yung papa ni mo, abogado ba? No, Kol, wala ka balokol, no? Abogado ba dito? Abogado naman ikaw. Abogado man eh. Oh, ako. Oh, Public Attorney's Office. Sa... Ako na po. Kaya patubam na tira good na. Good. Sige. PBB. Ah! Pinoy Big Brother. Pinoy Big Brother. Dili. Ayla, Sa government man eh, tanan. BBM. BBM man na. Philippine Basketball. Bayot. BBM. Wala, tayo may tayo. Wala, Wala, butang. wala. Oh. PBB. Performance-based bonus. So di man na magluduan. Daway. Diri, oy. Gani, Alison. Sige, ngita Ano mo mga sa'yo. DOH, Department of Health, kana mga Eh, nangitag sa'yo. Yan na, ngita sa kong lain. Oh, English yan ni Cristo. Udi incomplete. Sige, kani ah, sa'yo Ah. Okay, ni. kana sayo na kro. CR. Kuan. DepEd. Department of Education. Ah, sakto. Oh, sakto. Pwede makaptubag. Lag, malang kami. Ah. Sige. Wala na uling. Wala na uling. Yan na. Ka na na. Nagpapadayag batika mo din. Sige. On hanay. Nanay, naman. DOH. Oh. Oo na si Kuya Oh. Rolly. Department of Health. Oh, more ka ka ba? Ah, sakto. Lapo na. Monday sa'yo na noon. Wala ka na minaw. Sige, sige. Pamina ko. Paminaw po. Tabang. Ay kon ba? Una. Tabang una, Mick. Sige, kani. FDA. Isa. Kisa na una. Oh, FDA. FDA. What? Hindi pera man ko na. Ay, dapat ra kay kuan mami. Eric, sapa. Food lagi pero sakto na FDA. Food. Ay, siba bagay ni Food Department Education. Dili. FDA. Ah, kayo kita Department of Agriculture. FDA. Ah. FDA. Food Department. Food Department Association. Food Domestic. Food Drug Agency. Hapit na to. Ang Food A na lang. A. Food Domestic. Administration. Kompleto ano? Food Drug Administration. May kulang word. Food Drugs Administrations. Food. Food Drugs and Foods Drugs Administrations. Dili. Sakto na to. Hapit na kulang sa kanang kombini ay sa iyahang. Masa na siya? Pronoun. Sa o sa pass. Oh, pass. Ha? Pass. Pas, ya kita wala. Ah, Ah. ni pass Oh, naman. pas sama dia. Oh, ya, pas naman daw, wala na. Wala na daw. Kita wala mo ganti. Lain na pod. Sayang. Food and drug. Grabe, Andra. Food drugs. Sige, kani sayo na. Tanan. Ge. Tanawa kin sa na. Aptik din. Wala pa ito kuhan. Pag dia. WHO. Oh. Sige. WHO. Na. Wa mo'y paminaw-paminaw balitag COVID. Kana wa mo kabalo. Na. Paminaw mo balitag COVID. WHO. Time rin. World Health Organization. Ming ko nito bag. Tumpak ng simik. Sige, Karo kani. ge dula na mo gudari. Dole. Ah, sina. Ah, Ikaw. Dole. Ah. Department of Labor and Department of Labor and Employment. Dili na pod. Dili na utang na pod. La.
Duha tabagan ang isa. Ang upat ba tabagan kuan? GSIS. At least kinakura mo lang. Sige, JSIS, sige. Kami. Kasi kabalo kami. GSIS. Government Sige. social. Na, patay kang mama ni mo, papa ni mo, maestra na Oh, kala. Membro ra pa na sila JSIS. Unsa yan sa itong government ang una? Ayo lagi siapa dah. Tadi siya kapagod. Sila rin. Tahu, timer ka. SIS Government Service of Sagbot. Ako. Government of Insurance and Security System. Sakto. Dili ay. Security service. Oy na. Uwa na, safe na ka. Isa ba na government insurance? Sir, Safe na ka. Tayo ra maguno. sa day. Government Service Insurance System. Aw lagi day. Oh, timer. Nabaylo na ako. Ay, gibunalan. Gibuna ka lang. Sige, nabaylo na ako. Eh, Ikani sayon pamina ra. ba pamina ba ang gano sa Super tayo na no. ko trabaho. Hindi ko kasi mo na ron, emosina. Sayon Pamina ra. mo manda. Trapondan. Ge. Okay. Okay. RH. Oh. RH. Si Kuya Rone. RH Sige. Robot. RH. Tawuran mo. Sa do. Oh. Kuan. Oh, restore. Restroom. RH naman ay RH bill sa una. Oh. Public of Health. At it's Saktong H. Health. Riri. Wala pa, wala pa may pasa. Sige. H. Sakto ng H daw. Kontingi din. Health. 1, Three. 2, 3, Republic of Health. 4, Republic 6, 7. RH naman ay RH bill sa una tong kabayin man Wala na, nagkuan. wala na. Kabayin Count. kabayin o kuan tong dili di pa ay dili pagpadagat population. Wala na. Pass. Kana. Kuan. Eh. Unsa to? RH. RH. Red doors. Wala. So man ay reproductive. Abi na. Wala. Ay malay. RH red doors. Doors. Walang nauso ba? Wala ra na usong. Department of Red Doors. AFP. Si Kuya Rone yun na. Under doon. AFP. Oh, AFP. Patay mo. Yan, sir. Wala ko blog. Ako, Oh, pasok, Armed pasok. Forces of the Philippines. Dere. Buko na mo butang. Ano ba Armed dapita? Forces. Daon siyang corona, wala naman nagwakwak. Wala to eh. Wait, tingnan mo lang ang bright yun. Siyan, sir mo. Ayun naman, sir. So yun kayo lantaw man ka. Ayaw dire. Ayaw dira. Oh, diri ka tabangi sila cancer diri. Tabagay may cancer diri ka. Ayaw lantaw dira. Ale, diri ka, tabang nila. Dili. 3 versus. Sige. DILG. Oh, Ikaw. Department of Interior and Local Government. Right tag na to dire. DLG. Ano ba? Dira na pod at bang. Wala kay kabutangan. Pun ano lang. Wala tag Mickey Mouse ano. Oh. Sige. DFA. Oh, answer. Food Authority. Dili. Siyan, sir. Hindi. DFA. 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 Ah. Department of Food Authority. Dili food. Dili. Pass kay wala na me. Okay. Department of Kamo. Pass na kimi. Basta. Oh, ako, Department of Foreign Affairs. Oh, gasira na. Ikaw. Wala ka ba? Wala kay kabutangan. Sige. Kaldero. Dalihan lang lagi ang kalasan na ako. Wala na kaldero man. Sige. DNR. Oh. DNR? Ah. Saan ito ganina? Oh, Department of Environmental DEN. Department of Environmental and Natural Resources. Naisayop gamay sa isa ka word. Department of Environmental
Department of Environmental and Natural Resources mo man ako ang answer. Department of Environment and Natural Resources. Grabe, environmental. Tayo na tatay. Tay. It's a tie. LB na po, LB. DSWD. Department of Social Worker and Development. Sayop isa nga word. Department of Social Worker and Development. Wrong. Department of Social and Welfare Affairs. DSWD. Department of Social and Welfare. Nasubraan. Nasubraan to. Department of Social and Welfare. Pass na lang. Ay, tayo naman po. Department of Social Welfare and Development. Oh, wala na. Social worker ako Beke, huwag na si DSWD. Mayan mo dahil sila sana. Nay, mga social worker, basta DSWD. Social work. Ang nanalo si... Hey! Shout out! Shout out din ko ni Shirley's Vlog ug ni Jupica. Shout out. Shout out day ko ni Lia Mendez ug ni Michelle Carlos. Shout out ko kay Aluna ug kay GB Sabiron. Shout out. Shout out ko ni Lensky 29 ug ni Giselle Mi Gapol. Shout out. Shout out ko ni Maidan Madihanon ug ni Maribek Di Guzman Sinado. Shout out. Og mauro to mga kabibo sa gustong magpa-shoutout, first time nga magka-comment sa among bagong video nga i-upload, mao nga among i-shoutout. And please don't forget to like, share, subscribe, and click notification bell para ma-update mo pag naano po yung bagong video nga i-upload. Og mauro to mga kabibo, daghang salamat. Always nato inuban ang taong healthy. Viva